mnogo velikih stvari u Beogradu urađeno u njegovoj obnovi, naročito u poslednjih 2 godine, upravo zahvaljujući sredstvima iz kredita Evropske investicione banke, koje smo dobijali naravno po uslovima mnogo nižim nego što bi dobili na tržištu od komercijalnih banaka. In past 2 years, a lot of projects have been completed thanks to cooperation of European Investment Bank and their funds that they offered us as loans under conditions that are much more favorable to us than conditions that some commercial banks were offering. Novi most na Adi Ciganliji, novi beogradski bulevari, new bridge over the Ada Ciganlija Island, new boulevards in a new Belgrade area. Novi tramvaji koji će stići početkom sledeće godine, prvi od njih. And new trams that will be arriving next year. First of them we expect at the beginning of next year. I još mnogo projekata koji se trenutno odvijaju, koji su u planu, su upravo urađeni sredstvima Evropske investicione banke.